Otavalo informa. Chamuk domingo Iscompunlla enero killapi municipio Ucumanda kallarigrin jornadas culturales nishkakunawan kaykunataka ali yachak mashikunami ñawpama apagrin Otavalo kitimanda muyurishka kuskakunaka ñami charigrin shuk mushuk ruraykunata chaykunaka kanmi pukllaykuna tushuykuna kalpaykuna tukuy domingo punlla Iscun Pachamanda chunga shuk pachakamanmi kay ruraykunataka paktachigrinchik kay Otavalo kitipi kawsakuna ama ungushka shina kawsachun kaykunawanmi paktachigrinchik ishkayniki encuentro cantonalpi rimarishkakunata shinallata hatun pambakunata viñachishkanchik kay yuyaykunawan kay ruraykunaytaka kuskakunapi ñawpama apag mashikunawanmi rimarishpa ruramugrinchik chunga sukta punlla enero killapi Selva Alegre kuskapi shinallata Bosques de San Pedro kuskapipash ishkay chunga kimsa punlla enero killapi Collahuaso segunda etapa Manuel Córdoba Galarza Rumiñahui Plan Venezuela Antonio Mejía kuskakunapipash kimsa chunga punlla enero killapi Rumiñahuipa kuskapambapi shinallata Barrio Nuevo La Florida kay mikuna hatu Copacabana pambapi kashnami kay punllakunataka shinashpandi rikuchishpandi shamugrinchi marzo killakama Otavalo alcaldía Ucumanda ruraykunata paktachinchi.